kao građani, kao Novosađani, da pokušamo da se Skupštini grada, odbornicima obratimo, ja u ime grupacija koje su pozvale na ovaj skup. Ja ću to malo kasnije pokušati, mada ja mislim da odbornici sve to znaju. Svi sve znamo. I mala deca znaju da ovaj generalni urbanistički plan nije pravljen po meri građana, nije pravljen po meri grada, pravljen je po meri investitorsko-urbanističke klike koju oni od milošte nazivaju investitori. Lopovi, 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 lopovi. Pusti ga, ali ne,